Merhaba, selam aleykum. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Aziz, hürmetli ATR telekanalının teleseyircileri. Yayınımızda sabah programmasını seyretesiniz. Kunni sizlerle beraberlikte keliniz başlayıq. Ukrayna kıtasında saat 7'ni 5 dakika keçi. Yarımadada saat 8'ni 1 dakika keçi. Keliniz men eminim endi Kırım Tatar koralıntaları uyanğandır. Çünkü iş haftasının ortası tam böyle haftanın en kaymağı dep aytmağa mümkün ve bu günü keliniz beraberlikte karşılayıq ve sizlerle beraberlikte çeşit meraklı suallerini, meselelerini müzakere ettik ki elbette ki bu gibi meseleler azlaşmay, aksine da çoxlaşa ve onların müzakerelerini sabadan alıp barmaq benim düşünceme göre çok mühimdir. Sizlerle beraberlikte programımızı başladık ve siz de bizim yayınımızga koşulabilirsiniz. Ekranlarınızda rejissörlerimiz telefon numarasını gösteriyor. 073 419 41 58 degen telefon numarası vasıtasıyla bizlerge telefon açınız. Sizlerinin suallerinizni studiyamızga teşrif buyurgan musafirlerge vermege imkanınız olacaktır. Bununla beraberlikte rejissörlerimiz şimdi Skype adresimizni de gösteriyor. atr.tv degen Skype adresimizge dostlukka koşulunuz hürmetli dostlar ve bizim yayınımızga tek sabah programmasına değil de diğer yayınlarga da çıkmağa imkanınız olacaktır. Studiyada sizler için Gülsüm Halilova çalışıyor ve 55 dakikamızı sizle geçirecekmiz. Elbette ki işte Tunev'in olgan en mühim hadiselerge geçmezden evvel adet üzere kunun tarihi ile tanış olmağa teklif ettim ki bu günlere meraklı hadiseler olup geçken. Keliniz bakayıq 1922 senesi ne olgan? Hususan bu gün 28 fevral günü 1922 senesi Mısır Büyük Britanya'nın koloniyası olmaktan çıkka. Aynen şu günü 28 fevral günü Mısır müstakilligini ilan etti. Krallıqның lideri Ahmet Fuat birinci oldu. O da Sudan'ın da birinci kralı dep ilan etildi. Bu hadiseler Büyük Britanya'nın serbest Mısır'ını tanınganından son işte yüz bergen. Lakin Britanya Mısır'ını tek formal şekilde serbest olarak tanıdı. İşte 1923 senesi Mısır endi öz anayasasını kabul etti. Mısır endi iki palatalı parlament olup konstitusiyon monarxiyaga çevrildi. İşte kralının yani Fuat'nın birinci Fuat'nın hakimiyeti vaktinde FAFT adlı firqa çalışa edi. Ve bu gibi firqanın en mühim ve yegane talaplarından ve maksatlarından biri bu Mısır'ın formal müstakilligi değil de Büyük Britanya'dan tam istiklali kazanması talapları edi. Şunu kaydetmeli ki işte 1922 senesi da aynen Mısır özünün istiklalini ilan etkeni vakit Tutankamon dürbesinin kazılması da gerçekleştirilgen edi. Bu Mısır'ın eski faraonlar tarihinde mühim figuralardan biri olgan. Buna beraberlikte da mühim ikinci hadise şundan ibaret ki aynen şu gün 1854 senesi Amerika Koşma Ştatlarında demokratik firqanın yanında iki mühim firqadan en mühim bir firqa yani politik firqalardan biri bu Respublikan yani Cumhuri Partiyanın teşkil etilmesi oldu. Yani şu günü 28 fevral günü Respublikan yani Cumhuri firqa Amerika Koşma Ştatlarında teşkil etildi. Onun lideri Ronna Romney McDaniel olgan. En mühim gayelerinden biri bunda çok gayeler kaydetilgen. Lakin en mühim olganlarından bu konservatizm, ekonomik liberalizm, sosyal konservatizm ve populizm degen mühim gayeler Cumhuri firqada işletilmege başlagan. Şunu kaydetmeli ki hürmetli dostlarım, bugün Amerika Koşma Ştatlarının Cumhuri Partiyasından
киши, не векил Американы темсил ете, яғни малюм олғаны кебі Американың шымдыки президенті Дональд Трамп Жумхури партиядан келгендір. Шымдыки күнге қадар Америка Қошма Штатларының темсилжі палатасында 435 темсилжіден 241 Жумхури фирқадандыр ве Америка Қошма Штатларының сенатында 100 темсилжіден 51 Жумхури партиядандыр фирқадан, яғни оларының чоқлығы Жумхури фирқадан сайылмақта. Ве сонки да мирақлы бір адисені қайд етмеге істередік, ве біз бұл адисеге айры бір шекіл бердік левха ярдымы еле, чүнкі бұл адисе қатынды чоқ мирақлы ве 90-жы сенелері ең бөйле кергін вазиетлерін айдынлатқан бір ер олған. 1998-жы сенелерінің башында Арнавутлылар тарафындан мейданға кетірілген Косованың азат етуф ордысы сырплерге қаршы күреші башлаған. Бұл күн 28 февраль күні Арнавутлыларының ордысы Косованың мұстақылығы үшін силалы күрешіні алып баражағы ақтан илан етті. Айны күнлері Косованың азат етуф ордысы ве сырп полислері арасында ilk ұрушлар олып кешті. Нетижеде Арнаут лидерлерінден олған бірі Адем Яшари еляк олды. Бұл адиселер халқара тешкілетларының ве дигер мемлекетлерінің диқатыны Косовға желп етті. Бұндан sonra Бірлешкен Миллетлер тешкілетінің Қавсызлық шурасы насыл қарарлар алды, НАТО бұл женге насыл диқат айырды ве женг нетижелері насыл олды, дүнияның реакциясы недені бар етеді, левхамызда сейретейік. Доқсанынчы сенелері Авропа харитасында бір sıra яны devletler пейда olғаны вақыт, ең қайнаған ве сакен олмаған регионлардан бірі шубесіз Балқанлар еді. Анда Югославияның дақылығы селясыз кечмеді. Башта хырбатлар ве сырплер арасында чарпышмалар юз берді. Соңра есе Босна женкі башланды. Нетижеде Босна өз мұстақилігіні қорчаламаға олды. Ама Балқанларда тынчылық чоққа сөрмеді. 1998 сенесі Сырбистанда топлы яшаған Арнавут ватандашлары өз Жумхуриеті Косованың сербеслігі үшін күрешіні башлаттылар. Бірчоқ йыллар девамында Косова мұхтар вилайет статусы ile Югославияның içinde yaşadı. Ama президент Слободан Милошевич өз үкіміні қавилештірмек үшін Косованың башлығына өз инсанларыны тайын етті ве мұхтариетінің ана ясасыны деңіштірмеге талап етті. Бұл адесилер Арнавутлылар арасында мемнуниетсізлігіні яратты. Та 1990 сенелерінің башында Косова бір sıra күтлеви чықышларда бұлынды. Қырғызстанда ве Боснада женклер біткен сон Косовада вазиет кергенлешті. Сырплар ве Арнавутлылар арасында бір sıra чарпышмалар олды. Сырп полис хадимлері бір чоқ Арнавутлыларны аписханеге отыртты. 1997 сенесінің сонында есе Косованың пайтақты Приштина шеярынде митингні дағытқанда сырп полислері 15 адамны ағыр яраладылар. 1998 сенелерінің башында Арнавутлылар тарафындан мейданға кетірілген Косованың азат етуф ордысы сырплерге қаршы күрешінен башлатты. 28 февраль күні Арнавутлыларының ордысы Косованың мұстақылығы үшін селялы күрешіні алып баражағы ақында илян етті. Айны күнлері Косованың азат етуф ордысы ве сырп полислері арасында ilk ұруш олып кечті. Нетижеде Арнавут лидерлерінден бірі олған Адем Яшари еляк олды. Бұл адисе халқара тешкілетларының ве дигер мемлекетлерінің диқатыны Косоваға желп етті. Март айында Бірлешкен Миллетлер тешкілетінің Қавсыздық шурасы Югославияға қаршы бір sıra арби санкцияларына кірсетті. 1998 сенесінің апрель айындан башлап Косованың азат етуф ордысына қаршы кешірілген операцияларға сырп ордысы да қошылды. Бұл ерде үзберген чатышма девамында сырплар тарафындан систематик тарзда инсанларының ақлары бозылды. 1998 сенесінің сентябрь айына қадар 1000-ге яқын селясыз Арнавутлылар еляк олды, 230 000 инсан қачақ
oldu. NATO devletlері Kosovadaki arbi operatsияны тоқтатмақ үшін Милошевичні sıkıştırmaға tırıştılar. 23 sentyabrде БМТ Қавсызлық Шурасы атеш кесуф режимini көрсетмеге чағырды. Октябрь айында НАТО Югославияға қаршы арби ава операциясыны кечірежегі ақында илян етті. Югославия кеметі атешіні тоқтатмаға разылық берді. 25 октябрь күні есе Селя-Ташлав аңлашмасы имзаланды. Ama o hiçbir neticelerge getirmedi. 1999 senesinin başında Yugoslavia polis ve ordusu Arnavutlularga karşı aksiyalarını gayrıdan başlattı. Rahçak koyu yanında olgan uruş devamında Sırp askerleri 45 silahsız Arnavutunu atıp öldürdüler. NATO Yugoslaviyanın teritoriyasına ava darbelerini indireceği hakkında ilan etip, böylelikle Miloševićni barışıkka mecbur etmeye tırıştı. Fevral ayında Yugoslavia hakimiyeti ve Arnavut liderleri arasında yanı müzakereler başlandı. Ama onlar hiçbir neticeye getirmedi. Sırplar barışıkның şartlarını kabul etmeye istemedi. Mart ayında NATO Yugoslaviyaga karşı öz arbi operasyasına başlattı. Birkaç ay devamında Sırp ordusunu dağıtıp NATO silahlı kuvvetleri Kosovaga kirsetildi. Böylelikle Kosova cengi yekunlendi. Birkaç yıldan sonra ise Kosova Arnavutları öz müstakilligini ilan ettiler. Күннің тарихы үрметлі сейіржілер айнем бойлы әдеселерден ибарет елбезеке жедвел бойық, ләкін бұл жедвелден ең мұйымлерінің сізлерге айдынлаттық деп ұмыт етем. Ве әнді хаберлерге кечеміз, шуны қайд етмеге істередім ки, менің түшінжеме көре мұйым бүгін өзінің Facebook сайфесінде Қырым бірдемліге тешкіләті білдіргеніне көре кефе шеерінде Сулейман Кадыровның махкеме іші девам етежектір. Yazılğanına көре 28 февраль күні 2018 сене saat 10'da Qırım vaxtı boyunca Süleyman Kadırov'nın növbetdeki mahkemesi bakılacak. Onu işte işgalci mahkeme ekstremizm de xabatlay. Sanki dersin o İçtimai ağlarda bir izahatlar yazğanı vaxıt Qırım bu Ukrayna dep yazğan ve onun evinde malum olğanı ki 2016 senesinin oktyabr ayında tıntuv keçirilgen edi. Sonra işte ona karşı separatizm ve ekstremizm de xabatlap cinayı iş açıldı. Mahkeme işi bugün Kefe şehri Greçiskaya sokağı 3A degen adresi boyunca keçirilecektir ve bu şimdi Süleyman Kadırov'nin bağlanmağa tırıştık ve o bizden keliniz sonki malumatlar ile paylaşıp mahkeme neticeleri nasıl körgenini aytmağa hazır. Alo Süleyman ağa. Alo. Selam aleyküm. Alo, selam aleyküm. Süleyman ağa, bugün sizin mahkemeniz olacak. Bizlerge tarif etiniz, bu mahkemede ne bakılacak bugün? Сегодня будет очередное судебное заседание проходить в Феодосийском городском суде. Сегодня приглашены на суд следователь ФСБ, который вел мое дело, и специалист по компьютерным системам и сетям, специалист ФСБ, который принимал участие в изъятии ноутбука у меня 5 октября 2016 года. И уже третье заседание, он на приглашение суда не приходит. Как заявил государственный обвинитель, что он якобы находится в длительной служебной командировке. Хотя как свидетель обвинения он обязан давать показания в суде. Но будем ждать, что он сегодня придет. Также сегодня будет после допроса следователя и специалиста по компьютерным сетям суд перейдет к прениям. И после чего, наверное, будет последнее слово и, возможно, через несколько дней будет оглашен приговор. Ага. Yani bu endi aman sonki mahkemeler dep aytmaga mumkin, doğru mu? Значит, я думаю, что сегодня будет уже
такое предпоследнее судебное заседание. Следующее судебное заседание будет уже оглашаться приговор. Сулейман аға, адвокатлар не айта? Сіздің түшінжеңізге көре бұл приговор, үкім насыл олacak? Вы знаете, сегодня мои адвокаты и я, у нас имеются очень веские доказательства тому, что дело сфабриковано, сфальсифицировано. И мы сегодня это будем заявлять в суде, заявим ходатайство. Естественно, если, как мы все прекрасно знаем, какие у нас российские суды в Крыму, по всем доводам, по всем нашим доказательствам должен быть оправдательный приговор. Но учитывая, как суды работают в Крыму, надеяться на оправдательный приговор, мы не надеемся, но будем бороться. Bu dava boyunca, bu madde, ne statya boyunca nasıl cezalar verilebilir advokatlar bildiriyor mu? Ve prokuror sizce neni talep edecek? Эта статья 280.1 призывы, публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Но, смотря на все те политические процессы по экстремизму, которые были в Крыму, это Микола Семены, Владимира Балуха, Ильява, но они выносят условное наказание, либо эта статья предусматривает еще обязательные работы. До 3 часов обязательных работ на стройках народного хозяйства. Çok sağ olun Süleyman ağa. Biz mahkeme inceliklerini paylaşkanınız için ve son olarak bilesiz şimdi Kırım'da birçok hadiseler ola, sizin mahkemeniz ola, 26 fevral davası boyunca, Hizbut Tahrir davası boyunca mahkemeler ola. Bu bir kişilik narazılıklar, yani piketler boyunca apellasyon davalar bakıla. Bularga bakar ekende siz nasıl kıymet kesesiniz ve bugün bizim hareketlerimiz sizce nasıl yolunu almalı? Вы знаете, вот эти все процессы, которые сегодня происходят в Крыму, это преследование наших соотечественников, крымских татар, украинских патриотов. Это дело Ваджи Кашка, это дело Хизбут Тахрир, это дело 26 февраля. Это все заказные политические дела, чтобы погасить волю и свободу нашего народа. Они делают все, чтобы мы были послушны. Но они ошибаются в том, наш народ, он никогда не покорится и никогда не сломится. У нас есть ненасильственный путь борьбы, различные формы и методы. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мы увидим наших политзаключенных в своих семьях. Büyükten büyük teşekkürler. Çok sağ olun Süleyman ağa. Bizle bağlanğanınız için mahkemede sizlerge muvaffaqiyetler tileyimiz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Süleyman Kadırov, Kefe Regional Meclis azası bizle telefon vasıtasıyla bağlanğan edi hürmetli seyirciler ve onunla beraberlikte bugün mahkeme işi davası hakkında yani inceliklerine ve tafsiyatlarına öğrendik. Haberlerge devam ederekende işte aytkanım ki bu birçok davalar şimdi yarımadada bakıla. Onlardan biri 26 fevral davası ve Tunyev'in Ahmedcit'nin İşgalci Merkezi Rayon Mahkemesinde fevral 26 davasının oturuşu
Мартның екісіне кечірілген. Имайжелердің бірі келіп оламаған. Кешкен авта қадылар весиқаларны текрар бақмаға башлады. Адвокатлар именке мабуслерінің қабатыны избатлайжақ делилер йоқтыр. Мустафа Дегерменжи, Алиасанов, Арсен Юнусов, Эскендер Кантемиров и Эскендер Эмирвалиев 4 елы велсі Қырым Юқары Шурасының бинасы огунде олған қалабалықларда иштирак етмесінде қабатлана. Окуну 10 бинден зияде Қырым татары митингке чықып Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтқан еді. Егерке бүгін 26 февраль давасы бойынша махкемелерінің кетті шатына көз ташласақ, ве бойле қимет кесежек олсақ, мен шуны қайдетмеге істередім. Шақси менің фікірім дегел бұл Милли Мejlis Муавины Илми Умеровды, аним болі фікірні изатлаған еді. Бірчоқ Ватандашларымыздың, саясатчыларымыздың білдіргеніне көре, Ярымадыда 26 февраль давасы бойынша алып барылған махкеме қадылары бұл даване не япмаға бөлмейлер ки, мұна біз көреміз, де ұзатыла, де башқа күнге чевіріле, де весиқаларны яныдан бақмаға башлайлар, де башқа бірде бір мұначықлар тапылақ. Тем чигоз бұл даванын ең мұйым фигуранты азат етілгенден sonra бұл ватандашларымызға япылған давалар біз böyle çözülmalarını koruyoruz. Bakayıq, yaşayıq, bakayıq ne olacak bu mahkeme neticeleri neden ibaret olacaktır. Çünkü hakikaten de bu dava çok 2 yıldan beri çok devam etmekte. 26 fevral davası boyunca айтылғанларны төневін bakayıq. Сегодня, к сожалению, опять отложили судебное заседание по так называемому делу 26 февраля в связи с тем, что один из защитников, Тимошевский, это защитник Арсена Юнусова, не смог явиться в судебное заседание в связи с тем, что участвует в другом заседании. Следующее судебное заседание у нас назначено на 2 марта 10 часов. Надеюсь, все явятся. Бұне бері-берлікте шыны қайдетмеге істереді. Менің тұшынжеме көре бұл мерақлы бойле бір қаберлерден бары Туневін Қырым марафоны енді чалыш өз ішіні башлатты деп айтмаға мүмкін. Чүнкі ilk жөреме Туневін толенді. Малым олғаны ки бұл Қырым марафоны, екінші Қырым марафоны бір кішілік наразылықларда қабатланған ватандашларымызға пара жөремелері чықарылғаны sonra илян етілді ве координаторларының, яғни Қырым бірдемлігі тешкілетінің координаторлары білдіргеніне көре 2 миллион рубле тек Қырымда яшаған ватандашларымыздан топланған. Туневін бұл пара жазаларының төленмесі өткерілді. Бұл ақта көчік бір роликні сейретейік. Қырым бірдемлігі тешкілеті бұл роликні азырлаған ве sonra бұл марафонда ве бұл төлевде Туневін иштирак еткен ватандашымыз Ахоры Чалай жөнен бағланacakмыз скайп вастасынен. Ассаляму алейкум, Крымская солидарность в эфире. Сегодня 27 февраля. Братья собираются платить штраф. Иншалла, мы сейчас подойдем. Ассаляму алейкум, скажите. Алейкум салям. Вы готовитесь оплачивать штрафы? Да, я Нивер Алимов. Как мы помним, 18 декабря 2017 года по Крыму пошли массовые суды над пикетчиками. Вот. И 3 сегодня будут оплачивать штраф. Я был защитником одного из сегодня оплачивающих штраф. Штраф был 10 тысяч, если мы, как мы помним, да? Вот. То есть мы свою позицию не поменяли, да, то есть мы знаем, да, это было несправедливые суды. Вот. То есть они несли политический контекст, да, но и я хочу выразить большую благодарность нашему народу, да, Джимату, который выразил солидарность, да, нам. И эти деньги оплачиваются именно с крымского марафона. Хотелось бы дать им большую благодарность, да, то, что они показали наше единство, то, что одна ума, одна боль. Вот один из пикетчиков хочет пару слов сказать тоже. Ассаляму алейкум. Представьтесь, пожалуйста. Я Алиев Ильдар Серверович. Прежде всего я хотел поблагодарить Аллаха, Господа миров, за то, что сделал меня из числа народа такого благословенного и отзывчивого, который сегодня жертвует своим временем и имуществом
дабы помочь таким рабам Аллаха, как я. Пусть Аллах Субхану ва Тааля благословит этот народ и его имущество. И сделает этот народ стойким и терпеливым. Вәде еткеніміз кебі бұл марафонда іштірак еткен ватандашымыз бізіле скайп васасы иле шымды бағланды. Оны селямлайық Энвербей Алимов. Алло. Селям алейкум. Алло, да. Селям алейкум. Сабат шерифлеріңіз қайырлы олсын. Алла разы болсын, чак салам. Энвербей, түневінке күн насыл кешті, насыл қимет кесес? Ну, вчерашний день начался с снегопада, да, скажем так, это были погодные условия. Но потом пришел звонок, да, то, что надо оплатить штраф в Советском районе. Вот, мы и поехали и оплатили этот штраф. Бұл штраф насыл парадан төленді? Эти деньги, конечно же, были с крымского марафона, да, который собрал наш народ. Да, не только крымско-татарские мусульмане, да, это затронуло и весь мир. Это деньги были именно с крымского марафона. Бұл жүреме кенеде мұна адет ұзіре Қырым марафонның адеті ұзіре копеклернен төленді ме? Насыл яптыңыз? Потому что именно копейка, да, это показывает, народ показывает протест, свой протест, да, то, что он не согласен с этими властями, да, с этим судом, да, которые были заангажированы, да, как мы помним, да, всем пикетчикам выделили штраф, да, хотя они на законном основании, да, без, не нарушая никаких законных прав, они вышли на пикет, да, ничего не нарушая, но их все равно оштрафовали на 10 тысяч, да, и этим самым народ показал, да, то, что они протестуют против этого решения судов. Вот, и выразили свою солидарность этому народу, да, который, ну, солидарность этим людям, которые вышли на пикет. Ага. Мына сіз бұл копеклернен түневін кеттіңіз мерkezге, бұл пара жүремесіні одемеге. Берген вақыт бұл копеклернен параларны, бұндан evvel біз көрген едік бұл кібі акциялар насыл кечіріле. Реакция насыл олды? Мына devlet адамлар тарафынан. Реакция, ну, они были чуть, конечно, удивлены этому, но им там чуть оказалось проще, потому что, оказывается, у них есть машинки, которые считают эти монеты. Да. Но на наше удивление, да, большое удивление, даже там при оплачивании штрафа люди, увидев, ну, поинтересоваться, что происходит, они тоже начали участвовать в этом марафоне. То есть они дальше начали кидать эти копейки, да, к нам. То есть я хочу выразить очень большую благодарность нашим. Есть и не крымские татары, да, есть и русские, ну, разных национальностей, да. Aslında bu çok meraklı bir şey. Kırım marafonuna, birinci Kırım marafonuna o kadar Kırım Tatarlar toplaştı. Bu marafonga o kadar Kırım Tatarlar toplaştı. Sizin düşüncenizge göre bu nasıl aksiya? Bu tek para toplaf aksiyası değil de benim anlağanıma göre. Bu başka bir şey. Bu nedir sizce? Ну, біріншіден, этіміз мұсылманмыз, ве Аллах Субхану ва Тааля Құранда айтты, я мұсылманға аға қардаш, соның үшін ярдам бермек керек. Біздіңкі жимат мұсылман ве бүтін адамлар, бұл берген капеклерімді, они выставляли свой протест, несогласие с этим решением суда, да, то есть, как я ранее, да, говорил. То есть они протестовали таким образом. Но не то, что они оказывали гуманитарную помощь, да, этим людям, это тоже есть. Но в первую очередь, да, они показывали свой протест этим властям, да, то, что их несправедливо осудили. Sizin düşüncenizge göre bu gibi marafonlarının elbette ki emniyetini biz beraberlikte şimdi muzakere ettik, emniyetini anladık. Lakin bu marafonlar sizce daha devam edecek mi ve nasıl yolga çevrilecek? Конечно, он дальше будет продолжаться, потому что
я думаю, будут еще такие же аресты, да, потому что здесь свободное высказывание своего мнения не проходит, да, здесь обязательно сталкиваемся с властями, да, и это в дальнейшем тоже будет повторяться, да, а марафон он все равно дальше будет продолжать, да, свою деятельность. Siz kimni xorchalagan ediniz ve kenide bu para jüremesi ödildi, apellasyon dava ne yazık ki mahkeme tarafından red etildi. Siz kimni xorchalagan ediniz ve mahkeme davasında nasıl haksızlıklarla karşılaştınız? Ну, менде, у меня было 4 моих доверителя, да, и подзащитных, вот, ну, по самому, что я хочу сказать, то что, ну, опять-таки, всем выписали 10 тысяч штрафа, да, по самому процессу очень много было процессуальных ошибок, мелких, да, и были очень много больших процессуальных ошибок, да. Когда защита выстраивала свою линию, да, судья игнорировал эти все аргументы, да, и все равно выносил свое решение, да, то есть на них даже не повлияло, да, то, что у моего подзащитного было 5 несовершеннолетий, да, то, что он 30 лет здесь жил, и за ним не наблюдалось никакие правонарушения, да, и он инвалид 3-й группы, даже это не остановило, да, судью, то есть они все равно выписали ему 10 тысяч штрафа. Siz çoxdan endi xorchalayıcı fəaliyyətinə uğraşasınızmı? Ya da mana bu bir kişilik narazılıqlar davaları meydana getirilgan sonra sizni bu fəaliyyət cəlb etdi? Ну, началось это недавно, вот после того, как начали арестовывать, да, этих пикетчиков, увидел это несправедливо, да, по отношению к ним, и захотел хоть как-то помочь этому людям. Büyükten teşekkürler. Çok sağ olunuz bu zile bağlanğanınız için. Eğer ki şimdi bizni Kırım Tatar halkı seyir eti, onlara bir mesajınız olsa ya da aytacak bir şeyiniz olsa aytabilirsiniz. Var mı? Я опять, да, повторю свои слова, я очень хочу выразить большую благодарность нашему народу, да, то, что они идут за друг другом, да, то есть поддерживают друг друга, да, руку помощи всегда дают друг другу, да. Бірлікте хувет, не зря это говорили наши дедушки и бабушки, да, то, что если мы будем едины, нас никто не сможет никогда сломить. Сауңыз, бірлік олайық, Димат. Cümlemizge çok sağ olunuz bizle bağlanğanınız için. Enver Bey Alimov bizle Skype vasıtasıyla bağlanğan edi. İçki rayonundan vatandaşımız Tunev'in o özünün imayacı olarak özünün işte korçılağan vatandaşının beraber barıp para jüremesine Tolegenler kendi Kırım Marafon'un adeti üzere 10 rublelik kapiklerinin. İşte yazık ki Skype'nin bağımız pek yaman olğanı sebebinden subetimizden erkence bitirmege mecbur olduk. Lakin kenede hürmetli seyirciler şunu kaydetmege istedim. Kırım'da Kırım Tatarlar aksızlıklarla kureşken vakit diğer yerlerde de Kırım Tatarlarga destek aksiyası olup geçiyor. Miraklısı şunda ki bu gibi aksiyalar hatta bu Kreml'den, Moskvadan kelgen repressiyalar paytaxtında ötkerilen, ne Moskvada, Rusya paytaxtında Kırım Tatarlarga qol tutup aksiyası Tunev'in keçti. Faaller Moskvanın merkezi sokaklarına çıktılar, kollarında yazılı şiarlar var edi. Onda meclis yasağı Putin'in Ukrayna'da başlatkan cenki yarımada işgaldi ve Kırım Tatarlarının dini sebeplerden takip edilmesi takbih etilgen. Aksiya iştirakçıları siyasi mabüslerini azat etmege ve Kırım Tatarlarga Yarımadanın asıl halkı statusunu vermege çağırdılar. Это день начала оккупации Крыма путинскими войсками. И это день начала сопротивления крымчан, крымских татар, украинцев этой оккупации. В этот же день появились первые узники 26 февраля, Чийгоз, Асанов, Дегерменджи. Ахтем Чийгоз сейчас уже на свободе, и мы верим, что скоро и остальные политвязни будут на свободе благодаря санкциям, благодаря какому-то нашему общему участию.
деп білдірген Москвадан фаал Вера Лаврешина. Урметлі сейерджілер ве шуну хадетмеге істейімке Украина хытасында да әрекетлерге күлленмей. Іште Қырымда инсан ақлары бозылғаны ақта Женевада да айтылды. Анда Бірішкен Девлетлерінің инсан ақлары меселесінде 37-ci сессия енді açıldı. Анда Meclis reisi Rifat Çubarov ve onun muavini Ахтем Чийгоз iştirak ettiler. Meclis vekilleri da bir kere Rusiya Qırımны işgal etip meclisini yasak etkenini hatırlattılar. İşgal etilgen Qırımda ise insan haklarını bozmağa devam etkenlerini bildirdiler. Когда выступает Ахтем Чийгоз и говорит, пожалуйста, скажите своим правительствам, чтобы все имиджевые проекты, которые Россия проводит, чтобы мир не участвовал в этом, чтобы он не поддерживал бандита по фамилии Путин. И когда эти представительства все напишут своим правительствам, я не хочу сказать, что они сразу отзовут свои спортивные делегации по чемпионате мира в России. Все зависит от того, что когда наступит время, когда созреют какие-то условия, то, что сегодня ваши собеседники могут вас напрямую не поддержать, но разделять вашу точку зрения, это означает то, что завтра у него ситуация изменится, и он обязательно будет, может быть, еще более кардинальнее и радикальнее, чем вы. Деген izahatlarını bergen Milli Meclis reisi Rifat Çubarov. İşte hürmetli seyirciler, programımızın ikinci kısmına geçerkende men şunu kaydetmege isterim. İşte yapılgan episi aksızlıklarga ve yapılgan episi zorluqlarga, xorluqlarga baxmadan Qırım tatarlar күреш нембағы яңы усулларны мейданға çıqaralar. Yanıdan ve yanıdanı yanı gayelер peyda olup Qırım tatarlar оларны kerçekleştirmege başlay özlerinin birinciden ақларını korçalamaq için yarım adada. İşte, malum olğana gibi şimdi yarım adada Qırım tatarlarının dünyaca belli olğan şah eseri Xan Saray, Tamirlev işleri dep adlandırılgan aksiyanın bozula. Yani işgalciler mahsus etip Qırım tatarlarının tarihi eserini, dünyaca şah eserini böyle etip bozmağa başlaylar. İşte evvelden kurulgan ve Xan Sarayının emniyetini daha da çoğlaştırgan kerametlerini alıp işte İspanya kerametlerini değiştirirler. Bunun beraberlikte çeşit işte tahtalarını başka tahtalarga çevirip birçok diğer Qırım tatar mimari eserlerini yok etmeye başladılar. Bunu olar sanki dersin restavrasiya dep adlandırılar. Lakin tamirlev işlerini alıp bargan bu işte sözde tamirciler restavrasiya ile bağlı özünün tecrübesinde hiçbir iş yapmagan ediler. Bu sebepten Xan Saray şimdi çok haflı ve tehlikeli alda ve yok etilmesi bağlı. Buna Qırım tatarlar yanı bir күреш usulunu işlep çıkardı. Onlar flash mob'ni e'lon ettiler. Qırım Birdemligi o'zining Facebook sayfasında Tunevin böyle yazdı ki yana flash mob'ni e'lon etib bildirdiler ki endi Qırım Xan Sarayını xorçalamaq için episi Qırım tatarları ya video müracaat yazsınlar ya da Xan Sarayda bulungan fotoları ile beraberlikte Facebook sayfalarını yerleştirip bu fotoları tübünde mesajlarını yazsınlar, aytsınlar ve bildirsinler özlerinin narazılığını. Hususan bu aksiya böyle hashtaglerinin yapılmalı. Bu Xan Sarayını koru, защити dvorец Xanov, defend Xans Palats dep bildirgenler. Yani bu gibi hashtaglerle böyle video müracaatlarını, yazılı müracaatlarını seslendirmege mümkün. Endi işte Facebook sayfada aydınlatılganı gibi birçok Qırım tatarlar bu flash mob'a koşulgan. Biz bu flash mob'a koşulgan vatandaşımız yani şimdi bağlandığımız bu Cankoy'den Lütfiye Hanım Zodiyeva o korçalayıcı faaliyetin de uğraşa ve hususan Xan Sarayını korçalama flash mob'unda da iştirak etti. Alo. Selam aleyküm Lütfiye Hanım. Lütfiye Hanım, Xan Sarayını korçalamaq flash mob'unda siz iştirak ettiniz, bizlerge tarif ediniz.
Бақыңыз, бұл флешмоб ғайысы халық ішінде пейда болды. Чүнки бүгін епсі қасиет ете ве Peygamberimiz айтқаны кібі, егер бір cinayet көрсен, оны en azından elinden toxtat. Elinden toxtatıp olmasan, sözlerinden toxtat. Demek ki bir şeyler çıkıp ayt. Ve sözlerinden toxtatıp olmasan, en azından yüreğin narazılık koyur. Biz elbette bugün elinden olamayız. Çünkü elimizde öyle güçler yok. Ama sözlerden yazıp ya da mesela için video yazıp bütün dünyaya seslenip şeylerini toxtatabiliriz. Siz bu aslında nasıl etip bu flashmobda iştirak etmege mümkün? Mına birimiz Хан Sarayını qorçalamaq için her şey yapmağa isteyimiz. Mına Kırımda pervasız olmagan Kırım Tatarı aklına kele, men de bu flashmobga qoşulmağa isteyim. Ne yapmalı Kırım Tatarı bu flashmobga qoşulmaq için? O elbette iştirak edebilir. Kırım Birdemligi saytine öz foto resmini ya da videonu yollap yazacak. Men de qoşulmağa isteyim, benim de resmini qoşulip ya da öz Facebook sayfasında özü bu hashtaglerden kullanıp özü yerleştirip ve Kırım Birdemligi aktivistler bu hashtagler boyunca onu kıdıracak ve kendi de o sayfasında yerleştirecek. Ve elbette biz bugün öyle bir dünyada yaşayız ki mesela için Kırım'da bir şey yapsan 15 dakika içinde başka bir memlekette bu sözlerini okuyabilirler. Bu 17. ya da 18. asırdaki ne vakit geldi ve ne istese yapaydı ve hiçbir tarih buna karşı yok idi. Siz bu gibi flashmobda iştirak ettiniz mi? Elbette ondan evvel marafon Kırım'da olgan marafon keçkeni de siyasi mabutun ve kimge para devletler onlar için para topladı ve bu marafonda iştirak ettim. Bilgenimiz göre bu marafon yaxşı geçti ve halkımız kol tuttu ve bu seferde inşallah halkımız birliğini gösterecek ve bu flashmob böyle bir canlı ve yüksek alacak. Sizin düşüncenizge göre böyle şekilde biz Хан Sarayını nasıl qorçalay bilemiz? Aslında bu gibi aksiyalar, bu gibi flashmoblar Хан Sarayının qorçalığı için nasıl yardım edebilir? Bakınız elbette bunlar pek çok ve bir insan elinden geldiğine kadar ne gelse onu yapmalı. Mesela için siyasi tarafından bir şeyler yapmalı. Advokatlar, juristler, onlar o taraftan elbette bayağı işler yaptılar ve açıklalar yazdılar ve şimdi bekliyorlar bu kaplar. Adli insanlar menimce flashmob'a koşulup ya da mesela Elmas Akimov tepkiye çıkıp o narazılığını gösterir. Çünkü en birinciden bu bizim mirasımız. Ve başka dünyada ülkelerde yaşayan insanlar biz hareket etmesiz, biz seslenmesiz. Onlar da ben belesem o kadar kulak asmaz. Ya mesela için onlar anlasa için bu ne kadar mühim bir şey ve bu bizim ecdatlarımız anda ecdatlarımızın neftaları var. Anda kadimliklerimiz var. Anda çok şeyler var. Anda bizim hatıramızla nasıl aytayım hatıramız
ой. Себептен elbette en birinciden biz hareket etmemiz ve son dünya kultudur. Lütfiye Hanım, bunun beraberlikte siz akkorçalayıcı faaliyetinin de uğraşasınız. Bir kişilik narazılıkta iştirak etken ve Штейнвер Кроша vaziyette olsun. Jankoyda birçok diğer mahkemeler olsun. Siz onlarda iştirak etken ediniz. Ve endi akkorçalayıcılıkla bağlı birçok malumatlarga sahipsiniz dep aytmaga mümkün. Mına Хан Sarayına korçalamak için bir kişilik narazılıkka çıkmak sizin düşüncenizge göre bugün Kırım'da haflı olabilir mi? Ve cevap vermezden evvel sizni rica edeceğim biraz sağ tarafka çevirmeniz. Çünkü yüzünüz görünmey. Böyle daha güzel buyurunuz. Mümkün olsa daha bir kere tekrarlamayın. Bakınız, mına siz akkorçalayıcı olarak nasıl düşünüyorsunuz? Хан Sarayı'nı korçalamak için ve narazılıkını bildirmek için bir kişilik piketke ya da flashmobga çıkmağa bugün mümkün mü? Haflı mı bu ya da yok? Nasıl bakasınız? Bakınız, endi bu senin kanunlarında ular öyle yazdı. Her bir insan piketke çıkabilir ve o fikrini anlatabilir. Bu insan için ular öyle yazdı. Ama görgenimiz öyle gördük. Ne vakit 100'e yakın insan ve o fikrini anlattı. Onu bu inisiyatifini ciddiladılar ve şimdilik elinden ne gelse onu yapalım. Daha bir kez halk öyle çıkmasın diye. Daha öyle ve daha bir piketler olmasın diye. Men belesem halkımız özü karar nasıl da men kullanmağa gerek ve nasıllar şimdi Kırım'da çünkü elbette en birinci bir insanımızı bir öyle haflı alga koymayık dep öyle hareket etmemiz ve bu sebepten bu flashmob mesela insanlar için bu piket değil ve bu öyle bir cinayi bir iş değil ve onu bir mahkemeye tartıp bir bu insana karşı ve bir iş açmak pek çünkü böyle usulüyle insan o fikirleri ve bu en kolaylı. Bugün teşekkürler. Çok sağ olunuz. Bizle bağlanıp flashmob hakkında malumatlarını paylaştığınız için. Lütfiye Hanım Zodiyeva Jankoy'den vatandaşımız akkorçalayıcı bizle Skype vasıtasıyla bağlangan edi. Programımızın yekunlenmesine 3 dakika hürmetli seyirciler kalar ekinde. Men böyle biraz sakince ve böyle sakin dalgada yekunlemeyi isterim programamı. Elbette ki yaramadada olgan hadiseler bizlerini el-birimizne kederge daldıra. Lakin buna bakmadan yüzümüzden tebessüm solmaması lazımdır ve özlerimizin işlerimizine de bakmağa gerek. İşler degende Ukrayna paytaxtında hava derecesi sıfırdan aşağı 16 gradusunu teşkil etken vakitte Kırım'da, şimdi yaramadada hava derecesi sıfırdan aşağı 4 gradusuna teşkil etti. Lakin Kırım'a soğuk hava keli eken. Yaramadanın birçok yerinde kar endi yağdı, yel esmesi ve buzlavuk olması beklenili. Yel süriyatı saniyede 25 metrege yetebilecek eken soğuk hava birkaç gün olacak. Keliniz bakayıq Lev Hanım. Bozulgan hava Kerich parom keçitinin işini toxtattı. Kar tuzağına 400'den ziyade araba ve yolcularının 20 avtobus düştü. Bu haqda Morskaya direksiya taşıyıcı şirketinde bildireler. Parom ne kadarga öz işini toxtatqanı da belli değil. Da birkaç gün devamında kar yağması ve yel saniyede 25 metrge kadar esmesi beklenili.
Күчлü елден ишғал олынған ярымаданын бір қысымы ишықсыз қалды. Суық ве күчлü елден Қырымның Ахмежет, Қарасу базар, Джанкой ве Еді құю районларында электрик ағылары зарар көрді. Бұны Крымэнерго шirketінде білдірелер. Ақярда ава бозылғаны ел тықынықлығына кетірді. Котовского соқағында ондан зияде араба урылды. Шатлар айтқанына Корея коммуналь қожалығының қызметшілері çalışқанына бақмадан темізлеп етіштірмейлер. Құртарыжылар арабачыларға тез жүрмемеге яда асылында арабанен yolға чықмамаға чағыралар. Синоптиклер айтқанына көре, қарда бір қач күн девамында олажақ. Ава исе біраз қызажақ. Бұндан себеп қарлы яғмұр олмасы бекленіле. Бұ исе yollarda бұзлаулыққа кетіре біле. Елібеш даққа девамында саба программасына сейретін студияда сізлер үшін Гүлсім Халилова чалышты. Үрметлі сейірджелері бұл қыштыр, ләкін бүгін қыш мевсімнің сонки айының күні, февраль айының 28-і бүгін ярын март енді олажақ. 1 мартны ярын саба бізіле қаршыланыз, атерден айрылмаңыз.